Ketheka mutegeri wa Weru TV mbitikie muthenya waku uthiite na mbere wega nkugwatwo geni Nteto cia Weru Thaa Mugwanja niyo mbitagwa Christine wa NJERU. Tukembereria Nteto cietu ni ati muthenya wa omonde athingati mandini ya Isilamu ni macitie bamwe nikenda gukungwira thigunku ya kurikiria kwibinga kuria irio iria methiritwe mari nayo ya Ramadhan. Na muthenya wa omonde ni macitie bamwe nikenda gukungwira Eid Fitri. Nteto iria tukethirwo tunacio ya kinyatha imwe na nusu kiogoro nikenda wethiro kionera boria gwatindia muthenya wa omonde kiri gukenera ntuku ino. Tukithina mbere Nteto cietu ni ati akarima mara ni meumiritie kumeneria sasa icithiritwe ikiringwa cia mwaka wa 2027 kaunti-ini ya Thaa Nithi. Mariuga siasa inu mwankatha ino ni manogetie banene na kiria makwenda kwegwa marenda kuimenya muntu megie uthina mbere endete siasa icithiritwe kiringwa cia kingpin kirigite kia ugavana na kinyagia giti kia ubunge. Ni macokete mauga ni makwenda kumenya ni gitumi kiriku Rais Ruto atakinya kaunti-ini inu boria kwa banganitwe. President atomba kuja kura kingpin. Ate idake yacha yego kwa kingpin no. President ana kuja kura maendeleo ko. Lele taiba baba tena atolonga mbeta ntobwa kingpin. Kalekena kwa kingpin wa amuromi na kwa mtoka rwa mwana bulu. Baule baba atore ni vya goko. Antobeja batore maendeleo ni kingpin. Kende kia kama na president ya mweta ko kingpin ni. Anto bakora amonto bando ya kingpin. Tukaomba ogwende. Nalo kwa mtu alonga meta makenda angabana na marate komba daino chukerande kirwe ana bana balimo na nikale kwa bandika kati yo na walimo bo baneka wantu bamara kachuka ile alimo beto baki nanto baki ni ping ndike bampuru isachawa nakoba atuonia nde tulenda atire antu baba kwito kinping muromi kaleke nanto ba kilani ba gitinda ino na chuza ni wangu wa mwindu ni balunga batwira atire president kandi ale akweja guku na arae mweji kike tumetala akweja nembi na arae melo miaka maitata 20 okubakari ya melo akirenya no atindaga ne atindaga embu daraka nyidi anande pitwae ateja guku niki tutemwije base go bau aka lewe yanko uri atire akeja ambarani atia anto kimpimba uswa anto raina ya sani baratonyine kaile muindu endanga bana anene betu katukane ko maendeleo li tutika kunyamara ne tunenkelu maendeleo mara mabatie tunenkelu nkinya ng'ombe ja kuleje jeria na turondekero barabara yetu akwa mera gaiti kadwana tutija maguru tutiona lami anakeria gatagate gutera mi tuletere raisi wetu William Ruto tagwambete kainyu onto bobo ndigaletie muno Thaa Nithi. President ya mwezi tariki 15 mweri wa gatatu mwangira daino te mukinyu katoligalete tukirigara kerwa kindeke kabo president na ngavana wetu kakoruta wira atia koko tio tote maendeleo ndele jieto goko tuguragirwe eriampu ne tonto nati mero centro na ale baradia baronde kero mount ne president katokorigara atire katio tote president kotutomba goteterwa to president ya jana gwetu tokorigara nonto batejaga gokoleu kento bakoringa siasa ne koringira kamemeni tokiuga ne kaba bakiuga kaba kwenda koduranga bana tokarigara kaba togotogwetera mount ma president ne bakimakimire na mbuga mbesa yuka bagira lebo ite kwanda jiririswa mkokodara kanidi twana tedio. Ona nyuma ya gikundi kia arimi na nkinyagia biashara mamira kwanira wambiri wa wendi wa mira kuma muthenya wa omonde Jacob Mantiri ure ni mubiashara na kuria njuri ncheke gwishaba mwena kweberedia kirumi kiria yekirwe Jumamosi biashara ino nayo ithiete na mbere nkuruki na Ntete Kiara gavana Kawira Mwangaza nuntu bwagaragara ire ciumire mucemanio ni Jumamosi mairi 3 na shokete auria biashara matikadungirie siasa kire biashara ino ya mirani kenda matigate thoko ya Somalia tabu ici ingi cia terwe kana ciaurire ici thoko ya London ni bora totere kayo kumiru siasa loko ya Holland bora totere kayo kumiru siasa ando baramo baruwa baita kuina kero London bange baruwa ngaba weta kuina anto atothiata procedure shekurura mira thoko iraura
na indi kulingana na mubiashara Njiko Mantere wa miraa kwa igita ariraja aliwa kwina gwati ibwa kinya thoko ya Somalia kura kairi ukaya kwithirwa antu pakathi inambe na kwendelea gutumiro gisiasa na kunjirwa nikenda abaregana gutua miraa na ugu bukaithirwa buri gwati ikire antu barabari ma miraa na kinya biashara babongwa antu betu itu muntu oritho rimwe atira watangire batu tutierie mwanka thaa ithoko emwaki dunia yonthe ya Somalia achore betu a Tanzania barere miraa Uganda barere Ethiopia tekinya so kindi nyiri tuthiurunkirite inthi mwaki itwetikirite kwendia miraa Somalia kwa antu betu itubugwithwa twin makini muno ndikurwa ari mirene mugandiso na kinya yoke kwenda Thaa no miraa yaura amirura tukala umwika wera fethi mwangasa no kufandi na royo na itorie au atutumira mutia kufandi maandamano yaya bwethi athero rwari na yaya bwethi kengo na itorie kawera au atoba fandi so ndenda manda mungabana wa Meru aitoriwe incitement wako bwethi athero gaiti na kengo through muntu wetwa mutia imbia kuthithiria miraa incitement na manto ya miraa na we ntaibu nyantu kwe mwarite manto ya miraa Nkoroki Mantere aliwa kinya onto oboye kirumi kiage kwirikana kia rumaniro ntu ya Njomosi kire muchemania wa mairi 3 no akithite nambe na kwangaratania thoko ino ya miraa na ukaya kwithirwa kurubanjuri iba kwenda bwega ibe bumirie na rua batigire iba koria kirumi giku nikenda miraa ethi nambe na kwagira boka barombere barukinya ukethwa tu boromba miraa kuria thionko theri no kabutwa ibe tumire twitigiria batua na toro wende kinya tho antu ko mwanja itirathira na muntu ipati neto miaka 40 nwe customer tora munene nwe ora tu consumer ni kugura turitambia cietu na obo tushinda o tora kinya getho tukoromba mirego ra thionko wandumia ibe tumire tubetikiria batua miraa bila masareti bathiria thionko cio Jumamosi tukaranthe nabo ntukwira miraa yetere Somalia etetikire torumanete antu ba Somalia bagure batekwenda miraa rumi Asomali bachoke baranie na Meru na bari piu bare akuria mireu barua bat kinya yeta bateria no mwankare mu Meru abathanie miraa na rosafi riu bakaria eoro tweko watanira bo esho tuko towa miraa netuwe kweta ringe miraa ya ethwa mireu bararere miraa ringe yeta tani saindi ya 15 bawa tutekwenda miraa rumi mwankare ya Meru bakawatanira iro mireke ya otuko mireu etu irwa rindika kura elenkanirwe saindi na inya thirikari yetu ingilia yari ya president ura yantu iba watanira miraa netuwe katukoromba murungu inya ru ari nio etike kuria weta no ndu bafujo yoneka karuiro gogera ko idethia rui na kurumana yari anjenda yewe na ndenda ndu betu baminyere ndira technology ne yere ndiroka itaru urumane muntu ora we Somalia ori imbibira bikotheta ro ndu kilipu ibo toma ero miraa nerumirwe kinya wewe Mumeru ri ugetha nyama irumi ogero into ibirumi wenda kuria so tumenyere ni muno kirumi gitu kuruma miraa tukuruma na dietora miraa kya turetera thina wina pinsani beto rirua inya baba miraa yetawa muguka akiendia miraa ke Mombasa na Nairobi akienda Oshuna na thoko yetu miraa akera mu customer miraa ye Meru kare nerumi muntu are ndenda kwira njuri yetu chairman katheri ndonera kurubanjuri bakiara cioro bakoya Nteto imucetho ibe itorirwa ari baritekirera barite direction bere anto beto utekirumi kireo na bauri ome bakworia ogwende akiromba kinya orekeri kiria atongeria abonthe bagisiasa na kinya minister amitheka alentore tutore atongoria twenthe twastumiana ka tukalaumiana tugira na bwenthe bwithire mucemano batu twabwithite mucemano na nkoro entheru na twarombete Amiru turomie miraa ntuku imwe kino ntubo mucemanio ku tutaite kurumana na tutaite kuruma viongozi itwekirite agenda na tuinjagiro twachunwa Kenya mitheka iwasirio consistency 290 kinya to amuruma na consistency ingia kuritira ngwe na sio mwonga 286 minus 0% so debo tomba kwetha tukiruma mitheka na tukenda atutethia kamitheka waziri wa agriculture Kenya na umetembe so bubu kwetha no umetembe twamurira bu katubwiri umwari na njere na heshima tukakanya delegation yu yete etegaraniria mitheka ikarania na Somali ba lakini tikorio kiruma Kumagebe North Western Class Chabare
Atongoria mamwe ma kiama kia UDA kuma ntere cia Southimenti ni maumirite kugwata mbaru na nkinyagia ugeni gavana Kawira Mwangaza kiamani kiu ni ntuko nini kana kiume kimwe nyuma yawe kuthungira kiamani kiu ni mamurite atikethirwe ena uguoya no uriku ari kiamani kiu gia UDA kiama gitu kia UDA gakurire na twajuka thirikari na nande itumucokere nkatho nontu bagwitikiria gavana wetu wa Meru County tawe gavana mama Kawira Mwangaza atonya kiamene kia ruling party in Kenya na etarisibwa i president na party chairman na organizing secretary na deputy president na tuitore antu ba Southimenti members ba UDA onde coordinator wao na members ba bathiga recruitment ward coordinators na polling station coordinators ba bathiga registration tabo baleaja ituko muero kam in a big way then Southimenti aida kutoka kenda aigwende ne kiameneke UDA nanganirite kabisa ikiama kikwanira mtu ende kwa mbere awangavana Kawira Mwangaza ibwaga nontu botara ku join UDA inkomyantu ko mwisho buruki nye campaign okiakurika na ndarungamire awe nontu indonekera kidene ku kwa uri tukaribisha kiama kia UDA katukumenya pawero kamatite we mwekuru ndene Meru na itukumenya ngwiro kuruta ndene Meru na itukumenya kawatana na wa president yora gukaribishira no retekeria powatanite na president yetu Meru etichoka nyuma ndendo bwira tafadhali weta mtu twinge lome kana wethira no onera opportunity wethira imbere te owe tafadhali etekeria mwenzako nonto ni antu bakaringa kura kinya msunjo yonda imo ni antu bakaringa kura kwa uetekeria mtu endero kwenda kutonya ke UDA atonya ke UDA tuinde tuyatoringerwa kura i mwananchi mwanachama o UDA tukwero kam everybody uroli bya mene bubinge especially ba sitting atonya UDA na kinya baba le UDA bamene gwetekeria mama nonto pate te mtu umwe pate tuendaga members na kenda twemba kwitha twina numbers kinya 2027 ukagita ugeria kuthugania kuingira mama ndu tukona kirengo gisia wira kurita na kuja kiamene ke UDA ngwataniro ndene ya Meru County na kinya Kenya sao ali represented UDA kuna Meru County ndenda kwira ngavana etu atiri kuti mtu mwene kiama kebara bonde batari ke kiama ndene Meru uti wai mwene kiama ikia members bonde ko ba bonde bokona baria ibo members ibo ene kiama tekia mtu umwe kwa ure watonya kiamene tafadhali ukuma kiamene tore antu bakiama tuinde itoko wata jara weje oritanirie ngwe na president yetu kenda Meru eomba ukinya kuraya na kione kikiro kama tetekia Meru kikaora wa natonye UDA na nganire UDA na hii chama ya mtu na tulienda kuhakikisha 2027 igikinya kila mtu amejisajili ndani ya chama cha UDA mtu wonde muringi kuro ndene Meru County tukamukaribisha amana mama bonde batonye kiameneke UDA na bakare kuna baigwa banganirite na te muntu kinyo mwokeja gutisha bange baraba kwenda tonya gitene kia UDA mbere seneta wetu kathuri murungi kethira kuigwa akire mwe kiama gitu kia UDA afunge virago na ende kaniritie nande slogan yetu kaende kwa ungavana aigwa atio maketishwa uturo imuntu kinyori ko twere MCA beto kethira no kuigwa atio nganira kiamene kia UDA kanyanga kubwa na nondo twite kaniritie na slogan ya Ruto kiama gitu kiasira kana tuwa member na itwite kaniritie kiama giki no mwanka gitire akariba Meru ngugi na nonto ngavana wetu ari independent kumane na mugomo wa mandagitari uria uthiite na mbere kuthangikia akenyama engi na arwaru mamwe magikushaga nontu bwa kwaga utungata abunge nimaumiretie kwariria mpanga ino ni baria makuga matsima mandagitari mabatire kwithirwa makiraithirwa nontu nikio tukiao kuribwa wega maugite thirikari ni batire kumenya akenya no akamathite na mbere gusumbuka. We urge all parties to come to the table. We think that the doctors deserve to be treated, their issues to be taken very seriously by the government. And also the doctors to realize that we are living in this present day Kenya where resources are also scarce.
So I urge that this issue should be dealt with, not through public statements, not through press conferences like here, but soberly in boardrooms, where we have a win-win situation where both the doctors and the people the doctors are serving get the best of their services. The doctors are our men. We need their services. Kenyans are really suffering because of lack of medical services. I think it is better there is a candid agreement, candid engagement between the leadership of the medical fraternity and the Ministry of Health and Finance, such as if there are challenges to implement this agreement, then a reschedule or some sort, or some agreement, a new agreement can be reached at. But let us not treat the doctors in a flimsy way. We need them. They are our people. They deserve to be paid well. But even the doctors should also understand the economic situation of the country. They feel for the country, but they should be given due respect and given proper negotiation. Hata ukikanyaga kunogoka banini utikathie nwaku. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download Star Times on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Green. Non tumata izeterere na ida Mugwanja. Angere kantu gakoroma. Irio bya Korea. Ai, ide kama yako kuigwa. Kario kanyentere boga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kariozo. Tuwa ndo mekarire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo ronekana ndukene chionde. Na ndinyekana no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukala ni wanyomba yo. Zozo na ndetosa. Afya Plus. Anke menye kedirire. Karenyo haumburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntima etengana. Tembea kwingi iko na mengi. Naona to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nasho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe.
bana baku ni boturo boruju ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ria kwi nagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Handsome Moran finds himself thrust in the glitz and glamour of Nairobi high fashion. What more can you offer me? Show me. Uweze kumchukua Soila. Yeye sio wako na yeye sio deni. Love brewed in African savannah. You let me focus on the fashion and you focus on the business, hey? This is Shanga, Beauty and the Beats. Starting 25th April at 8 p.m. exclusively on Maisha Magic Plus. Oringe inkugwate ogeni tukithie na mbere ni ati antu akambe umbithi na nkinyagia amemba mai kundi mwanya cia gutethia kumantere cia gikwego wandini ya magumoni ni makuromba mubunge wa antu akaunti ni Tharakanithi niwe Susan Ngugi Mwindu kumaririkana kiugai wa mbia cia gaf marigwa mubunge uyu atiganite na wira wawe wa gukiriria maria matukiumba na kuthungira kiri siasa cia guchua giti kia ogavana kia mwaka wa 2027 ni baria mumuretie riu ne cokere na amenye wira uria abatire kwithirwa akiruta thai nogu ari mubunge wa antu wa kanuntu wira uyu ni umakaraitha ya kinya indi ya kura. Akariba baba ntere chagikwego wadi ya magumoni barana amona ekro mbeo mbithi amona antu barabatora na mawathe bariuga baeneru ati bakarutha ikundi no batetheke na mbia cha ukiri ikundi tabibi iraire runguro rogamiribo mubunge wa ekro aramona ugu bakuga ati ibachugite okinyera mbia ino bataumbane bariuga kinyawira ne bwa Susan mbere athurwa ati athurwa akathiurukaga na matora akiandikithagia ikundi tabibi bwari borongo nuntu kuma akuthurwa batamona nterino kairi ikundi iki gitu kia monge winde twathurira Susan nikenda atwira gaturetera utethwa na mburi agaturetera na kuma ritwa muthurire gikundi gitu atana kinyaku tanio kangete guthiria miaka yakwa ni na miaka 84 na riu ntano na mburi muthuri wakwa niwe uri na wathe na akoragwa ari peseko ni astrinaga muno na riu aceretie njira cionthe cia gwitethia nacio ati kubota cothiriria gikundi gia kango pinda priondikire na thina mwingi muno gutiga antu manona giaku Susani ni augite tuthie nkinya twiyandikithie nkinya wanauka ngutu tukuthie tweritwe thino mweri wathira tukona utethio gututethio ndanona ni tugeretie maita mengi na agitwiraga agaca ikundini na tana kinya ikundini cietu kia Windows twarurio tungane twi bantu bamwe twita youths kenda tubota gutethio turi bamwe na for now gutethio tuonete ta for now twina project ya kurivia nguku equipment tena cia kuingana tukongerwa Susan tukena mono gatongera tukabata kuimprove biashara yetu na tukabata wetethia twita youth ende bariuga barigwa Susan ukurukira nyomba cia Nteto akiringa chacha gite kia ugavana wiraira bakuga teo ba muthuririte twakuthurire uri wa gutucuthagiriria na riu no ambiriretie siasa cienge cia mauntu matikwereka wira uyu waku utirikitie thio wirikie muntu atirimaga murikio atigirira kana ni mbeca cietu ire unenkeretwe ukwenda kuirutithia wira kungi kwa ngabana ambogorime murikio uria unenkeretwe arungama gitiga ngabana na iki kingi atirikitie agaturuthira ri nwamba urutire giku akawira nitwigua bantu ni ugo tutethia twita youths no ko gutwira muntu ma governor no me tutibata kuthura governor utitorothirite muntu mabati wetu tuthagia we human lab
ubati gwetha ino gitutethege kenda twisia mauntu ma governor rekia wira onu wambiririe utikathi kwambiriria wira ungi utirikitie wira onu wambiririe. Barenda mubunge Ojogwago abaundukirio thio ape ikundi bibi biago mbia ino chiangaf kenda baibukiria kiritu wira tunini turabarutaga. Chuchani niyo nakuthaitha ndakwira Chuchani geria muno uche gikundi-ini kia windo kagumo nikendo turumie kio twakuthurire nonto ino nonto ciaruto nikenda tukithurana ringi tukathurana tukimenya abo tugititeo puria turuthiritwe watwirie twakuthuro kathio chana ikundi na ikundi no tere wakinya gikundi-ini gietu gia kagumo. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbitewe Samuel Gaishima. Nwega nuntu wakona kanya kurumira ntito cietu cingira njira enkinyaniru ni cia Kinya 1:30 withirwe na muthenya omwega.